Hello everyone! Welcome to my channel, Roshan Rohan Vlogs, and please don't forget to subscribe. Click below for more music. Magmata, tangata, tabareng, agparangka, aniniwan mo adya, makita, ti aldaw, apimanaw ka, numan pa'y biyag ko, adayu ka. Lagip ni ayat, jak maisina, kanayon kalata dito'y panunod. Si kalata, ipit-pitik to'y puso, mangrugi na sumkar to'y puso, gabot na palaos nabayagan biyak ko adi ka nakita kas na unday apanawen ajak nang ngegan day tatimek mo tunggal agsapa. Wala kumabiyag ko nalaklaka nga umayak tapnon maarakop ka tabare maef-efan kuma iliw kuken ka nagpaiduma biyag ko uray adayu ka jakto pulos waksi dikariken ka adda ito'y agur uray ken ka ayat ko sublianam po kuma mangrugi na sumkar to'y puso gaput na palaos nga iliw nabayagan biyag ko adi ka nakita kas na unday apanawen ajak nang ngegan day tatimek mo tunggal agsapa mangrugi na sumkar puso gapot na palaos nga iliw nabayagan biyag ko adi ka nakita kas na unday apanawen ajak nang ngegan day tatimek mo tunggal agsapa day tatimek mo tunggal agsapa.
dita sidong mo anak kairwama tsak kumakayat adumteng kastoy agundaway di ka nagsangsangit agpakada ko nayat ko tsak kayat amakita alumlumdaan ka ay di papanaw ko lagip mo't balune iti lugar pa ka na siksikan tulad da di ka nagsangsangit agpagada ko nayat ko kastan biyak ko agsingsingpet kanto no awan nakton ditas ibay mo sapay ko nga naipayan kateragsa umanay alagipin intun kailiw na tsak kaya't makita alumlumdaan ka kay di papanaw ko lagip mo't palunek iti lugar pa ka na siksikan tulad na di ka nagsangsangit agpakada ko nayat ko kastan biyak ko agsingsingpet kanto no awan nakton kita sibay mo sapay kuma na naipayan kataragsa umanay alagipin intun kailiw na lipatan tanti ko nakngem saan tanairwama kayat anay sangsangayan ayat akinalik naipaay mo pudnua pakaragsakan urayawan ka malaglagip ka dagiti ladawa minak makikita dagiti naruay nga inangaw ta tumrem lulwa tunggal mapalunod ka agnanayon ngay ayaten ka ipatpateken pudno adumdumuen ka uray payno impatayo ka pimanaw ka adi nagpakada magunas man daytoy biyag ko agmay sa katoy puso
dagiti na daw amin na makikita, dagiti naruay nga inangawta, tumrem luluwag tunggal mapanunod ka. Ag nanayon ngay ayaten ka, ipatpateken pudno adungdungwen ka, uray payno ipateyo ka, pimanaw ka adin ang pakada, magudas man daytoy biyak ko, ag may sa katoy puso. Ipatpateken pudno adungdungwen ka, uray payno imadeyo ka, timanaw ka adin ang pakada, magudas man daytoy biyak ko, ag may sa katoy puso. Magudas man daytoy biyak ko, ag may sa katoy puso. Al-alia anak, di napalabas, kaya't kung nasika, ken malipatan, nupay sikap, imo na ayan, ken nagarik na iti kinadamsa, no amok lakuma, biyak ko, sakbay anagdaton ka, tiyak kumapinaalilaw, balikas mo, paspasig nga ubaw, ket awan na tungpal kadagiti karkarim, panawen itanem kan ken lagi, panawenen sugat ket agluni, awan paset mon puso ken nakem, baro nga ayan inakon sa pulen, nukas bilang agsublikan to kaniyak, di kan awaten awanen panagayat ko, di kan kayat makita pa'y tasabidong kan iti na palabas.
nuamukla kuma o biyag ko sagbay anagdaton ka tiyak kuma pinaalilaw balikas mo paspasig nga ubaw ket awan na tungpal kadagiti karkarim panawen itanem kan ken lagi panawenen sugat ket agluni awan paset mo puso ken nakem baro nga ayat inakon sa pulen nukas bilang agsublikan to kaniyak di kan awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti na palabas panawen itanem kan ken lagi panawenen sugat ket agluni awan paset mon puso ken nakem baro nga ayan inakon sa pulen nukas bilang agsublikan to kaniyak di kan awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti na palabas panawen itanem kan ken lagi basul ko kadi nulipaten kan kaunggan to'y puso basul ko kadi nuiwaksikan dito'y panunot ko jakon madaeran naipuris asaen let ang barukong ko amang lemes kakaysuna nga ayat ko kubanen day di ayan anang balud nairuta kawar ni ayan kasman biyag kupas diragsak ken nasamit abalikas namatiyak ken ka tanatalget to'y puso ken rikna ngem gayam ubaw di ayat mo di mapagtiyaran awan ser-servina di ayat ngay nakin parik na ngayon nak tinagibi titaleken namnama nagsulpo nagbunga dagiti nga arapaap ngayon ka minuli di kariken sa pata siyakto tay pumusay lagip mon tulaen manggayat di naglabas ngay kupina na kalmanta
naputara kanta kasarbis amang pasanta dinayrurumen nga ayan. Tiyak ninang nama akastoy itet mo apan nusa iniyawat ko tuy ayan ngem paitin ka insupapa sanuwak ay itan imbatim tuy pusok ngagmay-may sa nga aglaang kinaulpit kinaranggas hawan ser-serbina di ayat ngay nakin parik na ngayon nak tinagibi taleken namnama nagsulbo nagbunga dagiti nga arapa ngayon ka minuli di kariken sa pata siyak tuday pumusay lagip mon tulaen mangbiyag kinaglabas ngay kupina na kalmanta naputara kanta kasarbis amang pasantak dinayrurumen nga ayan dinayrurumen nga ayan dinayrurumen nga ayan. Diyak maami pananglapay kumatama sarakam tay napudno aragsak mo gayam di ka met mabukudan repenge maguraen ka kainalinaw na dua kami ngayon ka ay ayatin. Oras na asyak tayo madayo isupli ko ayat abulod ko Rebeng na laeng nga inak piruken
kaniyak na ikete nupay na saeng ngem daytoy tirumbeng amok adakes tinta araramiden jak may turet pay nga inak puyaen panagluana gapu kaniyak laen jak maiptur asa em tilak amek to gapulaken ayan binulot ko aklune nagbalinak anarok ko nagpaadipen ti saan ko abukbuko palubusan kan tay sutay subliana pusukin rignam isut adaan karbengan awan titengel ko amang ikot ken ka no tila to'y ayan nga inakin arik na jak naiptur nasa em tila kamek to gapulaken ayan binulot ko aklune nagbalinak anarok ko nagpaadipen ti saan ko abukbuko saeng ngem daytoy tirumbeng amok adakes tinta araramid jak may turet pay nga inak puyaen anagluana gapu kaniyak laen jak maiptur no sa em tilak amek to gapulaken ayan binulot ko aklune nagbalinak anarok ko nagpaadipen ti saan ko nga bukbukon jak maiptur no sa em tilak amek to gapulaken ayan binulot ko aklune nagbalinak anarok ko nagpaadipen ti saan ko nga bukbuko minsan nga aldaw apanak ko'y kuyog ta napnuanin kinaragsak ta kaslaawan patinggana pulo sadyang ninamnama ti pagsinaan ta
hanggang liday nagmarik na nutirabi nagmaymaysa si kalae panpanunute ano sa ikarigata dito'y din na ur-urayan ka tanariga di agmaymaysa aglalo no kailiw ka nariga no maminsan no mangnam na maka iti napudno nga aya ubaw met gayam lupan panunute ragsak di agpatingga karin kari di kay nilala no napudno day taayat no tirabi nagmaymaysa si kalae panpanunute ano sa ikarigata dito'y din na ur-urayan ka tanarigan di agmaymaysa aglalo no kailiw ka nagsaeman anusa si katigapuna ulo sa diyak ninamnama ipagsinaan ka no tirabi ngagmaymaysa si kalae panpanunute ano sa ikarigata dito'y din na ur-urayan ka tanarigan di agmaymaysa aglalo no kailiw ka ano sa tanarigan agsapul sa baling nga ayan sipod pinanawa liday tinak sinagaba jakam mo ayabiyag ko nuwan niya tibasul ko din ka kinagura idem day di aya tuy puso agumaw gawawa kaano at aliyawen kaano ang subliyaman di ayat ngayon ka
puso agrag sakin. Biyag ko maasing ka, sublianan na alam. Item day di ayan, kalikagong day tuy rikna. Palawagem alam, tin ka kinagura. Item day di ayan, tuy puso agumaw gawawa. Kaano at kaano asubliaman di ayat ngayon kalime. Tuy puso agrag sakin, biyag ko maasik ka, sublianan na alam. Item day di ayan, kalikagom day tuy rikna. Kaano at aliyawem, kaano asubliaman di ayan ngayon kalime. Tuy puso agrag sakin. Magpan day diliday napasarap, ragsak ti simukan nga awan iti pumadpan. Ipabasulen no narak-rak ta ayat kilangin-langin. Tasikat na lawang anang baybay sa naklaam mo no wagtuok ka. Umanay ken kan makita na iti maminsan. Umanay ken kan tawag ken ka kumusta. Uray no nasakit pilit nga awatek, no panunutek nga sikat ay ayatek. Kung kunuak nagkurkurangang kanayang tinepelak di gumurang jagin papas. Imbes ngay ay wenak saan ta inda danes na kasta kadi tinaput nga
kumanga siya ipabasulim. No narakrak ta ayat kinlangin-langin. Tasikat na lawang anang baybay sa naklaam mo no wag tuog ka. Umanay ken kan makita na iti maminsan. Umanay ken kan tawag ken pa kumusta. Uray no nasakit hilit nga awate. No panunutek nga sikati ay ayate. Punpunuak nagkurkuranga kaniyak tinepelak di gumura. Jakin bakat imbes ngay ay wenak santa. Indadanes nak kasta kaditi na putno nga agaya. Kasano ngay patek ko tikasken ka. Martirak ta puso ayat mo jak marik na. Jak marik na patek ko jak marik na tadungong. Kasano jak guteng panagtuog ko. Pinunpunuak nagkurkurangam kaniyak tinepelak ti gumura. Jakin pakat imbes ngay ay wenak santa. Indadanes na kasta kaditi na putno nga agaya. Kasta kaditi na putno nga agaya. Kasta kaditi na putno nga agaya. Naglabas dagidi apanaging bubulse. Aging ka ngayon ka nang lipat. Jak man may waksi ladingit dito'y rikna ay nagriga iti agbiag ngagmay maysa. Nagulip ka naranggas ken naulpit ka. Manangalilaw manangirurumen ken manangikulbo. Iliken ka ngayawaksi iti lagip ko. Tadikan amay kari iti pagmatek ko. Narikan iti manglipa sa iti naglabas dagidi apanaging bubulse. Aging ka ngayon ka nang lipat.
Ladingit dito'y rikna ay nagriga iti agbyang ngagmay maysa narikat iti manglipan sa iti naglabas dagiti apanaging bubulse aging ka ngayon ka nang lipat jak man mayawaksi ladingit dito'y rikna ay nagriga iti agbyang ngagmay maysa ay nagriga iti agbyang ngagmay maysa